Matango fia upurana pese, leise me mafayona ave se itato mai le lofo le tua. Amen. E ala ya Yesu Keriso, o mea uma ia ua whaapeona whaamanui ai le tua ia te itato, lana whanau, e ala ilona alo pelo Yesu Keriso, patalo whaatu swafa manu malo, o tato ori imo tato whaola. Nei fo ia fiafi pe a whiona whatoa e maua mai le tātou Pulokalami lea ua tātou live ina o lunga o le tātou YouTube channel nei fo ia fiafi ia ona o loo aia pea ia le tūlanga o loo iai ia le tātou Facebook ia e pea e le fiafia Facebook ia kako ia ma le Pulokalami nei ia ma o loo aia ia se i ma vai pe po le ale lua lunga o tātou o onga e le tātou nunga i le luma nai o le ale to e whaonga ina i lunga o le tātou Facebook ai la whaonga ina lunga o le tātou YouTube whaatasi ma le tātou website o le a whaapeo ona ready se taimi e leo toi mamau i ona whaonga ina lea i ona loo mai tau ina ia wa mata fo i ona kau makamaka i kamai fo i le Facebook i lunga o le tātou Pulokalami mi se fo i le li o nei lalo langi amen tātou te va ai i le tua se la amen nga ngoso i nga tātou va ai i le tua ia malona finangalo ia tātou tatalo i le li tatalo mai fo i tātou Pulokalami ina ia whaalao lao i le tua se hala ina ia e whaalongo i le upu mi se lava nei a fiafi o te mai tau ina o le tau se taimi lava o le tātou mataha upu ini vaenga e ono a fia i le ti apolo ia ma mi se mata upu no le tau whaaleanga o te va ia e pi o taimi fo ia e oso fa ia i fo ia lunga le tātou wifi ma vaenga nei a tonu ele amana ia nisi te lo ai e lua mea laulangi nei o mea whaaleanga ma mea whaaretino o mea whaaleanga o mea i ele va ai e mata o mea whaaretino o mea va ai e mata pawana o mea lua te mo laulangi nei o mea whaaretino ma mea whaaleanga a whai ele va ai o mata o lono winga e whaaleanga a whai va ai o mata o lono winga o mea whaaretino le ale me wale no whaere nā tala ona when it comes to internet po data e leo ni mea whaaretino sometimes tātou te mawhau technical but yes o data o mea le va aia e mata it's a spiritual thing o le mea whaaleanganga ona e leo va aia e leo mawhaina e tango se data pe e te ai olea pe o le upu na whetala Yesu fo mai o upu te tala noa tuai o anganga
Ai se a, ele mawhaina e tango i se upu. Ai te langona. Which is o mea i te tala, o mea o upu lai sau whafonga o lea li. They are not just words, they are not just sound, they are also spiritual. Before la tala noa atu, they are not just only words, they are also spiritual. Why? O ne le mawhaina e tango i se upu. A lai te langona. So se mea lai le mawhaina e tango ai, e le whaare tino. E whaale anganga. Ia te tatua mai fo lai mei o data, ia po data ia le whepasia ia le wifi. O mea le mawhaina tatua whetangofi ai. What does that mean? Which mean o mea whaale anganga, o mea e le o mawhaina ta ona e tango ipe e te wa ai iai. Whamena tala tuspa ia, o loo tātou tau mali i sili mawhai pulu le vani mo nimo. O li i o lea, o kou lore whepasi ia i o whaonga anga ki a polo internet le gaming ngai. Tu sala a tātou tu se situ, o so le preach sa o ale le gospel i ko kongor sitting room ar ki a polo le gaming ngai. We are preaching the gospel right in like in the devil's sitting room. Ono fo iwa, o lungo le vani mo nimo, lungo le ea, lenga lue mai ele ti a polo. O lea fo ia o lea fo ela aunga i martala le. O lea fo ila ka mo fai marki a polo, and I see a lot of like nisio o onga ma vaenga i lunga o mea whale anganga waka pe umare ela fo ele YouTube ma le kuko ma le vaenga ia ma le Facebook o ele o fia pe atala no ina soa fo Yesu. And I also have a feeling i o la fo ua red flaka u le Jamie nei. Ia ono tūlanga o tātou wa o onga i mawaenga nei wha o popoila ia marito a tele o le whanau ar ti Apollo o lau wala tu tā ngofi li poki le page ar tātou li poki le kako page foi le lea. Anyways, vi ia le tua tātou talo le tua mātou tamavi ia la o fio nea fiafi le lau mātou tu e whaalongo longo i lau upu le neia fiafi ta talo ia te oe. Whaalao pea o le ea, ia mawhai o na whaalongo lau whanau, ia langona lau upu nea fiafi, a o lātou whaalongo longo, ia whaalongo longo malepoto, i o lātou langona, maoa o ina i lātou, ma whaasa o loto ina i lātou le nea fiafi, ta talo i lau o fiu tamātou whaalea o ngā ina, ngā luenga le li o le laulangi tamu whai tau fia le mātou Bible study nea fiafi tamā, ia ma whaalea ngā ina fo i tamā, i le so ta inga i lungo le Facebook, ta talo i lau o fiu iau a ngelu se i mamori le whiau, i so o se maota, ma so o se lawa, ma so o se isi, o le a whaafofonga le nea fiafi ia ho o atuai lau whau unga tamā, ta talo le mano le ngai ala soa fo o Yesu Keriso, le li imad whaola, amene. Amen. Tā ua tātou ma tā upu le nea fiafi, ono leo tātou iai le Puloutau. Ai o i foi, o le a o whailoi foi nisi o vaenga e ao ona o i o lo o whaonga ina tele le ti Apollo. Tiro kwaka ingo ki Apollo gaming e o lo o whaonga ina tele ti Apollo e whaase se ina le to a tele o Kerisiano, to a tele o tangata Samoa, it's all because of doctrine, ma tū langa wa o onga. Right? Le la tātou tala noi le fiafile nei. Amen. Tato atu tusia Efeso. Efeso no na mata upo e ono. Faupas fumar fitu. Au tala noa mai le ofu tau. Ia lena tātou tala noa. Ma ia whaase vai ino utou vai. Le sauninga o le tala le lei o le file mu. Fa mai ia whaopopo i nami o uma o na tango atu le tari pupuni o le whaatua. Tote ma whai ai o na tinei o u whanawhana mu umalava o lo o leanga. Fa mai le fau sumar fitu. A ia o tou ave le Puloutau ole Olataga. One translation, the Passion translation for my embrace the power of salvation's full deliverance, like a helmet to protect your thoughts from lies. Right? For my embrace the power of salvation's full deliverance, like a helmet to protect your thoughts from lies. E pui ai o mawhau mai le pepelo. Mana ia i o le breakdowninga ia mar whaalau e tele ina o le whaaliuinga le ai, o alu fui wa ai lungo o le ngangana na tūsia mai ai. This is exactly what it means. Le mafua anga ala ina whai le Puloutau ina ia pui mai lo mawhau mai le pepelo
ale ti apolo. Ia maratau whaasesea ti apolo. Lea lana tātou tala noa i le aso lua, na tātou tala noa ai le gospel of salvation. Po o le tala le lei i a Keriso. Ina ia o tātou wa ai le atoanga i o te iloele i mawhaina tātou whaamatala umanga le te leo le mena whaia i Yesu a e tatau na ave i airu tātou whaataua. Ia au na pui pui ai o tātou mawhawhau e tasia le tala le lei moni na o Yesu Keriso o a lava la nisi tala e le ni tala le lei o tala fia le lei. Na le tasia le gospel i to tonu le lalolangi le nei na o le tala e whaatau ia Yesu o lona maliu mo lona tu manu malo o lona manu malo wa manu malo ai oe ma o e talia o ia ma whaatua ia te ia. Amen. I le nei la fiafi. O le la tātou tala noa loa la i le pui pui o lo ma fau mai le pepelo. Amen. Mai le pepelo ono o le pūlou o vaenga i e protecting o lo ma fau. Ko se sau le pepelo sau kau le pulo ai ta ua la lowi loa o a pepelo nei o fele me e ui mai ele ti apolo. Amen. O fele me e ui mai ele ti apolo ia mana pepelo o lo fa apea ona fa onga ina ni ti apolo lo fa seina ile to a tele o le au kerisiano. Amen. I to tonu le tusia a mata yo. Right? Tonu le tusia mata yo. O lona mata upu e sfuru tolu. Foi upu sfuru wiwa. Foi marifeta la inga Yesu i. O le tala noa foi mai i le tā ua le mele o le awa onga. Oh, sorry. Tatu atu mua le mata yo e iwa. Back up mua mata yo e iwa. Matayo e iwa lona foi upo tolu lima. Foi mai. Ua whata amilo Yesu i a ai uma mawhao a ai. Ua o ao i la tau i sunako. Mata la i le tala le lei o le malo. Ua ia wha malo lo foi i mai uma. Ma mai ti ngā uma o le nuu. O le mea leo te mana o e whata ua le fiafile nei. O mea tau wa onga. So o se taimi lava e tā ua i le ai o se whaatua tua e tutono tuspa ia. O le mea mua Yesu e whaifa mai wa whalu wai ma ua o ao. E alu Yesu teach. For mai. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom. E whaataua e Yesu e ile ese sengo le mea tau o le preach, ma le teach. Le ese sengo le mea tau le launga, ma le awa oina. O Yesu la, e mua e wha e Yesu le mea tau le teaching, ma le awa onga. E a o ai ia tangata e whaatatau i le malo o le atua. Amen. E ese lai tu tonu o tuspa ia, e ese le taua o mea taua awa onga po o le gospel lea i le awa oina ia sa o le awa onga o tuspa ia. Whamarita la paudu o tātou i loa wha le atoa. Le isesi atoa toa sona i loa tuspa ia. Na o ni nei vaenga o wha i loa mai le atua. Ma e ao na ave le tātou wha taua. Amen. I to tonu lao le tusia a mata i o lena. Amen. E ala na whaataua le mea leo le awa onga. Ona e le mawhai ona whaavalea oe seisi pe a whai e awa oina oe. E no a whai oe e sau ta avali. Te ualu lau ka avali e pe nunga le awala. Right? Pe lau ta avali. A whai o oe sta ngata e le i awa oina oe mea tau ta avali. Te le malama i mea tau ta avali. O le whai ngō fie i o na whaavalea o oe ele insinia. A la tuale insinia fai atu ya te oe a fai o spaka o ta avale la sa leanga na o se lau ta lalo na tau. A la kuale insinia fai atu ya te oe fo ile fa pea ia or ka avale mo kwa leanga le afi or ka avale o mele o kupu ngale manga vanga vole afi ia se mea or koru afi lon kau. Ona o oe tangata e le ia awa oina oe le ta avale, o le whai ngō fia i ona wha avaleo oe pe wha asese oe, ona ngā oila ia e le insinia lau tupepe ave oe le tolu afi.
ave no le tolu afi, ai o le tau saoa, pena o le se lau tā la le tau le mena leanga, ai mafua ona e tutongia le tolu afi, ona o lai te whaapea o ia, e sa o i kolu afi le kau o le mea le leanga. Ona ele ia o ina o pe e te malama I vaenga o le taavale ma mi o le taavale lai leanga. Ai a latu la le tangata whaapeo tangata insinia. Tangata o lai malama le taavale. O naru lai aver fale insinia. Latu loa whai ai sui le spaka lai watu lai na te iloa le me whai. Latu a whai sui for spaka o ka avale lea. Ma whai le sua au. La lai na te iloa o le kau o le mea langa o se lau ka la. Po le a lava la le sau o le insinia fai mai, e kolu afe le kau a koa makua le anga leafi. E le kai kaiva lea tangata wa o ina, o lai malama le taavali. E le whaase se ina foi la, e le mawhai foi la ona ngau i lea lea, le tangata lea. E le mawhai ona ia ngau i aisea, ono la ua o ina o la na te iloa. I lo utaltonunga, this is a personal opinion, o le toa tele o tangata, o le whaase se ina, ma oi se oti. Ono le se o a onga. O le se ia malelea o ina fo ila le tuspa ia. To a tele tangata, la tau na o le la unga le mea lai whaalongo ai. Ai o lela o le fia fine, le ese o le mea ta o le la unga, ma le ao na o ina. This is not o te le o whaaleanga ia mamai lo ma fo fau le whaingola utala o leo te tala noa sa o uia. I le tā ua o le mea lea, o lea o ina. To a tele, this is the truth, or this is the fact, to a tele fo I tangata, o la ua tutu I tua le pule la. Ai le ia o ina le tuspa ia. O te le ova aima walalo la, no, o leo te la o leo te vatua sa o ale mea, o le mafua angale na, e ala ai ona misinterpret le tuspa ia, pe se le whaawinga ina le tuspa ia, ona e le fia o ina. Ai ao, ese le tā ua o le o ina o le tuspa ia, o le mafua angale na, e ala ina whaia tātou Bible study. Ina ia e malama o I le tuspa ia, o te le o whaia tu foi. Wa ato o toa sa wa o onga, no. Wa angai ka mai mea I o te iloa, lea fu o te whaari, ma whaari toa scripture, and also vatu ia te oe, alu e wa ai pe sao. Ale fu o vatu o lea o atu le tātou a tuspa ia. O le o ina la o le tuspa ia, o I le mea ua pito I sili na pepelo I le ti Apollo. Mea mua, ona wo o I tua le pule la I tutono falesa, o lau wala unga ina ai, e wala unga le ti Apollo ma pepelo, me le ti Apollo ma liliu ina tangata. Fai mai le tala Paulo I le tusia ngā luenga, ala e tala noa Paulo I tai o e kalesia, fai mai le tala Paulo. Fai mai, a o alu ese, ono mai la I o luko, wala toa, whaaleanga I mamoe. O le tala lea Paulo, fai mai la ia, e o fo ia te outou, ala e tala no I tai o e kalesia, fai mai, e o fo ia te outou, tau te whaia upu wha ole e tō sinai le au so o ia te outou. Le ala e tana noa Paulo I whaife au ma tangata o lea, tai o le e kalesia, fai mai, e o fo ia te outou, tau te whaia upu wha ole. Ina I o tō sinai le au so o ia te outou. Ole mea le nai ala, ina o whai atu, o le launga to Kevin, that doesn't mean I'm your Lord. Amen. No. O tasi al tangata e focus o mai ai tātou, I point you to Jesus. Te mana o ia te o ia umai fo se awa onga, whatever ai ake riso, ole aunga leo mea uma. Amen. I always try to lead all the teachings, all the doctrine, ma tātou awa onga, ia aunga uma ia ake riso a sea, ona e paua nao lea, ole wha amoe moe ngā tātou. O ai la se si awa onga e ese mai e le points to Christ. I whai keke la. E ala no utala noa atu whaapea, ono o Yesu, so se taimi lava, e tā hua ia Yesu o le haoa onga, ia haoa o ina tangata. Ole, o tātou whai tau fo le whata oto, le te rol whata oto I le lulu saito. Whai maila I o le moni maua mātai o I, ole ele mua ala, whai maritala le tuspa ia, a whaalongo se tasi le upu o le malo ai le langona, o nā luane ai lea o le ua leanga ua whao le mea sā lulu ina I lona loto.
o le mea lea sa luluina i le awala, o le fatu lea lena luluina i le awala, ai fo mai le tala Iesu, o le tangata lea na te whaalongo i le upo le malo, ai le langona, o le ale wingo le langona, it's mean e le i malama lama. Fai mai le, fai mai le, for my while anyone is hearing the word of the kingdom and does not grasp and comprehend it. Lai tala no tangata le malama for my, when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it. O lai tala no i le tangata whaalongo i le upu ai le malama. A tonu o leisi mea le pito i sili o na whaingo fia i le ti apolo o na ngaoi le upu. Ono o le tele o taimi e la unga i le upu, e le o malama tangata. Sa wale la unga ia pasi malungo lea, ma fau le tangata, e le o malama i le context o le tusi, e le o malama i le mata upu lai tala noe whaife au. E le o manino lo na wha amatala ina, pe o le malama, o le mafua angala le nae mafua ai, o na whaingo fie le ti apolo na ngaoi le upu. Aisea, o na o laua launga o tele o le launga, o te whaapupu ina whaapea o le launga, o le mea ai wa umo na whai. O na matulola mea ai pe o lea, whakeka ingo se keke, wa vatu le keke wa umo na kuka. Ia te au la ia wa o kere iroa whaise keke. O le tele o teimia e mai ale keke. Na lau tangoa ai le keke wa umanguka ai o te le malama. Pe e whaafewhea na whaile keke. O le tele lau teimi o te fia ai keke. Ai o te whaatani lava se i okare keke le whare keke au mai ai. Ai le mawhai ona unofo a. Ho kangoa uia whaise keke ongo wofi ai keke o lo whaise keke. Asia, ona o te le iloa whaise keke. O lona whaafita auri le teimi le nei. Ua to o tele tangata ua whaalango ai li whaife au ea o a la ea foi, e la unga mai. They never learn e teach le upu ia pea o ina le upu. E a o e ao no tātou ilo o le a o onga la, e pei o le ua vatu ia te oe ingredients. Ona o le o e pe whaafefea ona e tango e whaile keke. Lona e senga le na, o le isi o le vatu a toa le supo ia te oe, a o tātou a o onga, o le a vatu umo mea ia te oe ona, ha o le oe pe whawhenga whaile mea ta o le supo. E ira le teime te fia tau mawhai se supo, na e tango a leo oe whaile supo lana lai te malama mai. O i lana mafu anga ala ina tā ua tātou a o onga, ia te au. E ala i ono o wha tāua ina, mele le au ino tuspa ia. Ina ia awana i mawhaire ti a polo na toi ngaoi. Aisea, ono lawa e malama. Whamarita tu spa i o le ele mua lena pa urunga papa, o le tangata lena whaalongo i le upu ai le malama. Ta taulao na e malama pe a whaamatala tu spa ia. Ai a whaite le malama, whai ngō whirati a porno ono ngoi, mea le na ia tātou uma e aso lao tātou wolo lotu lai tātou te laiti, le haima se lahunga o le whaiwhi au ka komankuanga. Aisea, te lo te mina lahunga ma le whaiwhi au e ke le malama ai. Mele na le ina lost tamaiti tonu foi I'm not saying lost foi le foi eta alo tamaiti ma ai sea ona la unga atu matua le malama lama tamaiti ti la unga ona faingo fia le il ti apolo ona ngoi ai o lo in the breakdown ma fa malama lama pe o Yesu a fa wa Yesu e o teach ai sea ina ia malama lama tangata awana i toi ngoi le ti apolo amen. Pei ar te mie umalo na malama loa le koe mawhairo le insingi o ngā koe ngā oi lea. Koe ngā oi mai te oilanga lai ke malama i le tau lea. Whaingor ta avale mane mea lai leanga lai te iloa. Right? So, i le tā ua lai tono tu si lea. A Ioani. O i foi. Ioane e lona mata upo se fulu. Whamari whai upo se fulu. O le ngā oi ele ai se tasi mea sa waina ona ai na ona ia ngaoi ma fasi ma faa umatia wa o sau ina ia lato maua leola ia maua atili ai lava. Right? For mai ole ngaoi ele ai se tasi mea sa waina na ona ia ngaoi ma fasi ma faa umatia wa o sau ina ia lato maua leola
ia maua atili ai lava, o le fesili o ai la le ngaoi lea. O ila leo te whai atu wai o le toa tele o tangata. I believe some of you also believe o le ngaoi le tano tu ia I o le ti Apollo. La uka wha, mai o ki Apollo le ngaoi o le fasioki mane. Ai wha awhewhea lana ngaoi oi, wa o te whai atu ia te oi, I le setting o le tusi lea, e le o le ti Apollo le tala no ai. Tato wofo I lai wa ipo ai le ngaoi. I lunga o te whai upu e vadu. Lai wha matala ile mea o lai wha matala ile ngoi le tanu le wha upu se fulu. Wha mai le tala Yesu, o I lātou uma o na mua I a te au. O ngā oi I lātou ma whao mea, ai le I wha alongo mā moe I a te I lātou. O lai tala no I whai a onga ma o a o le tuspaia. O lea lai tala no Yesu ia o a onga po o whai a onga. Ma tangata whaife au, tangata o lea, tangata le aua, le au tusi upu, ma tangata ia malato wa o onga ia na mua ia te ia. La lai tala no Yesu I mea tau doctrine. Ono le mea pito I sili lea o na ngahoi ia le ti Apollo, le to a tele, le afe maafe o tangata ke risiano, mea ia o onga. Fa ase se ai, tangata e to a tele. Asea, e fa ase se ia o onga. Ona ole to atele. Amen. Ia le tua tātou wha moe le nganga pa. Ia, amen. Ea wa o me tātou nea fiafi. Ai no, wha alongo I e malama. E ue te wha alongo e te whinau. Ai eva aia o tono tuspa ia. Allow God ea. Because tonight it's kind of heavy. Pira a tau mawha tātou ma tā upu nea fiafi. It's not a milk. It be a meat. Tono tuspa ia. E pe e le mea tau sua susu. E fo I meo mea ano lai tano tuspa ia la fiafila nei. Pe se mea ano. I tu tonu I le tala noa Yesu. A tono le wha ali liwa le to a tele le foi upo se furu fo me o le ngaoi o le ti Apollo. A eva ai le setting o le tusi. E le o tala noa le ti Apollo. O ai le tala noa iai. O lai tala noa I whai a onga ia na mua atu ia Yesu. Tangata ia na mua atu ea o lea. Whai me o lātou le misia o lātou ma I o lea lava le to a tele ni tangata na mua ma ia Yesu. Ma muli e tangata. Pe I o Buddha. Ia ma Mohammed. O ai umana tangata lana muli umai tangata. O lai whai mai Yesu o le ngaoi le na. Ai whai mai whatalenga Yesu I. Whai mai o I lātou e na mua ia te au. O ngaoi I lātou ma whao mea o tangata la na o ngaoi. O le ngaoi la le na. Le tala no le whai upu se furu whai mai. O le ngaoi e le eise tasi mea sa wai na ona ai. Ona ia ngaoi. Ma fasi ma wha umatia. Ua o sau ina ia lātou maua leola. Ia maua atili ai lava. O lea lai tala noa Yesu ia te I. O lea tala noa I whai a onga ma I lātou o loo whai a lātou wa onga I le tuspa ia. Ia po o nisi fo o taitonunga ese. Lai at the time. O ngā oi la le na. I to tonu o le tusi a le lua Timoteo, koi ni tolo no mata upu ese fulu, I believe. Amen. 2 Corinthians 2. Ma tuoto, le tātou te tala no I le Puloutau. E pui o tātou ma fau mai le pepelo. Mai le pepelo le ti Apollo. O lea lai whawhiwhea no o le pepelo le ti Apollo I lo ma fau. It's all come down to doctrine. Ma o onga wa o le mea leo wa whaase se ino tātou ma fau. Ono le mea na o inai I tātou. Pe o le awa onga pepelo, ua ave e sea mai oe mai lo whaatua I a keriso, ma ave e sea mai oe mai le whaatua I le mana o le sātauro, malana whaamalolonga. To a tele tangata, la tau te a, laua mamai tino, e feoti lava, te tu lou, la tau te lei loa ua umona whaamalolo I la tau. Ai ma fua ono la tau lei loa, ono ni a oa onga na whai iai, e le o toe whaamalolo ma I le atua. Wa tele awa onga ele tali tonu. O lai wha malolo ma ile atua le teimile nei. O le pepelo la le na. O lawa muli e yare to a tele. And hey, o lana wha malolo ma I Paulo. Na e whai tautus pa ina wha malolo ma I Paulo. O Paulo, he come like 60 years later. Wa leva na alu Yesu. A lai wha malolo ma I ai foi. Ia Paulo. Wha whiala na tātou whai mai e a foi. Ele I wha malolo ma I Paulo.
Ele e afo na ngata le teimo Yesu. No o mai ia Paulo fa solo mal to telo apostolo fa solo mai ia. Ele in ba mau te tuni e o mai level teimi nei. La vai fa malolo mai le atua. Ele suia le atua. And yet o le e ni so tatonunga ele tali tonu ai. O nā lauanga o ia o ti Apollo wa ave e sia le nā manuia mai ate oi. Na o ti ale o le stangata, se tu lo, o ti amalona leiloa, wa uma na wha malolo ino, wa uma na totongi e Yesu o na mai. Ai na ala no na leiloa, ana olea o onga sa ye lalo. I ila, whamele tala Paulo i, a wa e ui lava ina mātou sāva vali i la le tino mātou te le tau wha le tino, a wa o a upenga lo mātou nei taua e le wha le tino i, a ai wha malolo sia e le atua, e le peti ai olo. Fo mai o lo o le peti i lalo masalo salonga, ma mea maua lulunga uma ua wha sia i le mata upu a le atua. O lo o wha ato i laloina manatu uma, ia ana i ake riso. Amen. O le taua le o lo o tātou tauina. O lea, le peti lalo olo malo lo si ia. For mai casting down imagination and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Amen. O le tala noi le tau o le mafaufau. E cast down every imagination. O le tele o imagination. Te tatu tala noi le imagination i laso sa o ne imisia la sala tatu tala noi. Pa se o walu mua e vatu mua le pepelo le nei on o le si vainga ta ua le nei. O le tala noa i mea ia afti o tatu mafaufau. O le taua lea, fa mai la tala ia le peti lalo masalo salonga, o mea whaasanga tau le knowledge, po le upu a le atua. O le pepelo le ti Apollo. The lies from the devil. Le tala noa, ai la le tuspa, ia alu pele fiafi lea, o le imisia la sala tala noa le imagination. Right? Na tatu tala noa ila i le te leo le vaenga lea, a le la utu ua mora tatu o sa, si ka kua kumua ka kua aonga, o nei, e tā ua le vaenga lea. I le tātou va ai i le teimi le nei. E se le tā ua le vaenga le tātou va ai lo loto ai i le teimi le nei. Amen. I tu tonu o le tusi lea le. Amen. I lumatu. Tā upos fumatasi. Matua o tau o le so o mera tā upos fumatasi. Famera tala Paulo i le au apostolo pepelo malato awa onga. Famera tala Paulo. Awa o i latou o apostolo pepelo i latou. O le au fai ngā luenga ole ua lina i latou e i latou ma apostolo a keriso. E le se mea fo i lea e ofo ai. Awa o satani lava. Ua li ua o ia e ia ma angelu o le malama. O le nei e lese mea tele pe ali ua na au na peise i o au na le ami o tonu i latou. O lo latou i unga e tusa maa latou ngā ruenga. O le wha mai tala Apollo, e iei tangata o mai fo ia, ono o le ti Apollo, mo meo a onga se. E wha mai tala tu se Ioane o tātou tofo i nganga uma. E mawhai e ti Apollo o na sau ia te oe e pei lava o le angelu o le malama. Ane wha mai i le ise me ofo i ngā mea wai o arki Apollo, nga ia suia o ia vea ma angelu o le malama e mawhai na sau le ti Apollo wha pena. Aua lane i wha se ina i tātou ni tangata e launga, ma ni tangata, po lea lava na matau tia o ni me tutupu. Me lea le ino una ia wha ta ua lova ai le tuspa ia. This is the only truth. Stay with the word. Stay with the word. E leo wha peo te whai atu te tari tonu o mani wāwenga. No, stay with the word. O a lama nisi mea tari tonu le upu. Tari tonu pea o ia le upu. Wha atua pea o le tuspa ia. Amen. O nei paua leo le mea wha amasino ina ai o le upu o le atua. Po le a lava la ni mata utia o ni a. Penga sausi tangata whai atu ia te oi. Sa la tala noa ma le angelu ana po. Pena la tala noa ma
Pena la ta no fo mai Yesu. Te o sau si fatu te oi o anga ponga makala ngoa mai Yesu, a pia mai Yesu e ta makala ngoa loa. A fai ele o nga tu sama le mena fai mai ele tu spa ia. Pena fai atu fo i te faalinga lana po se mea na faali atu ia te oi. Po i lava ni tangata. A fai ke o mai a fai mai ke oi e awange koe karikongu ia Yesu, karikongu i mele inge. Fai ke oi, aua ke karikongu ai. Stay with the word. Amen. E tu mau le upu. O le mele na la ina ngani a Paulo i fai marita la Paulo ai o te fefe ina ne i pei e whaaseina o eva ele ngata ilana tonga fiti e whaapeo na whaaleanga ina o tō manatu ina ia le tonu ia keruso a wā a whai tala ina atu e se aluatu se Yesu e ese ile na mātou tala ina atu peta lia e o tō se anganga e ese ile ua o tō talia po se tala le lei e ese ile ua o tō talia po ua le lei ina ia ono sai iai. Lai tala noa Paulo, fo mai e aua, po o ai lava po o la tau e o mai a vatu se isi tala ese maritala ya Yesu ke riso, ma ta lai se isi Yesu. E ese mai le Yesu, lai tala noa aile. Nena tala noa mai lau apostolo. Fo mai aua tō te talia. O ila le Yesu le tu fita noa toi foi. O nei le tasi se Yesu ari. Te o tō whaapea e ko kusa le Yesu le karikongo ai, ma le Yesu le karikongo i la fo to tele. Ese Yesu, ya, o le Yesu le tono tuspa ia. O le Yesu o le alo le o le atua, for mai, he is the begotten son, the only begotten son, for mai o ia o le upu, for mai o ia o le loko. And the only, kako ilo umale wingo le upu only, ngale ko akasi ya. What do you mean, ko akasi? O Yesu, he's the only one of his kind. To atasi a Yesu mai lona i tu a inga, na o ia o le alo lea, o le alo o le atua. Le aiso na amatanga, le aiso na ngata anga. Right? E iai nisi o tato nunga, foi mai o Yesu, foi mai o le lato o Yesu. Iai la nisi foi mai, o le mato o Yesu, o le Yesu lea, foi mai o le uso o Mikaeli. Le uso o le angeli, foi le lo Mikaeli, le talo o tuspa ia. Foi mai la to tele, oi foi mai ia istangata o Yesu o Mikaeli, ia tatonunga na nisi. Foi mai o Yesu o Mikaeli le angelu foi tono tuspa ia. No. Ele o foi mai le tuspa ia. Foi mai nisi la foi mai tusi e peru, pepelo foi. It's not in a Hebrew scripture. It's not in a Jewish scripture. E pepelo la tala foi le foi mai tusi e peru. No. It's not in there. E pepelo. O la tam foi prove but it's not true. Ele o se, ele o Mikaeli se, ele o Yesu se Mikaeli. Yeah. Ele o Yesu le na, o le Yesu le na, la e tali tonu ai le isi tali tonunga. Right? E ei foi le tali tonunga, foi mai o Yesu o le uso o satani. Foi mai o Yesu o le uso o satani. No, it's not in the scripture. O Yesu, ele o se uso o satani. Ele uso Yesu ma ti Apollo. No. Uto fai tau tu spa ia. Foi me o ti Apollo na fai. He was a created being. Ele i fai a Yesu. O Yesu o le atali. Mai na de to atasi ala le alo le atua. O le isi la Yesu na. La fo itali tonu isi. La te tonu tangata na. Foi me o Yesu o le uso satani. Ele uso Yesu ma satani. Ma Lucifelo. No, they are not brothers. O Yesu o i o le creator. O ia na faia mea uma, for me leise mea na fai, ele i faia e ia. So everything, even the angels, even Lucifer, na faia Yesu. O Yesu la, leiso na amatanga, so he is the creator. Amen. Ai, o ila tu fatu, e le tele i o a onga, o ile fa seina, ile to tele, but it's not in a scripture. Ai, o le fiafile nei, e tele nisi o vaenga e, ai ute mana o te alu e wa ai mua mua re tātou wa onga, to siaki re tātou wa onga, pe ai se ale mea lai ona wha se ina tangata, ono le mea le tano Yesu, fa mei saule ngaoi, e ngaoi, mfasin wha umatia, alai tala no i whaia onga, alai tala no i tangata o ina le tuspa ia. Amen. Hey, I am not one of them. Yeah, 100% sure mea ngā, I'm not one of them. O leo te tala no, o Yesu, o i o le alu e to atasi o le atua. Le Yesu le tano tu spai. Amen. O i o le ala, o pomoni maleola. Amen. O le mea mpito i sili o na
ona whaaseina le toa tele o Kerisiano le fiafi le nei. Ia marataimi nei. Lau whaongaina le upu lea. E o lava i le tuspa ia, the Bible. Wa whaase fo e ti Apollo. Lela la ualu e vatu ia nisi o mau nei e whailoa fo ia te oi. Ina ia e malama. E le whaapio o tuspa ia umai e mai le anganga o le atu e fo ia tuspa ia translation, it's not of God. And also, e le o sa o le whaaliwina ma o lau whaaseina le toa tele. E tele la whaaliwinga o le tuspa ia. There's a lot of translation. You know, for me, pēno whai atu e whaisi mafa tātou mata upu nei a fiafi. O te iloa, o le toa tele o tangata o wha se seina ona o translation. Po o whaaliwinga o le tuspa ia. O le mele ale na tā ua lea o ina. Ma toea, tātou o le e sue. Amen. E anu e whailau research, sue le lei ia le fiong pa ia le atua. O aula, ina i tau sanga ua mawai, sa o whai ai se awa onga sa whai ni au studies, sa. Whai ni au studies, ona wautou mai tau fo ia malau staoli ia po o le whainga o lau Bible study, o te whaonga ina mai mo meo different translation. Ai o te alu fo ia mai wingo upu. No tangola ia sue po o fele winga sao. Because ele ai ile su engal to tele o ona le tua I la to fo research ile tuspa ia. Ele o yaise tuspa ia ua atoa lo na faali le winga. Ele o 100% umar faali le winga o le tele o translation. Mele na ia lai ona su e mai ma au mai isi ina ia tau mawhai e su e le faa winga ina lai au mai ai. Ma tātou wha moe le anganga o le atua o I o le whaia o ngasili. Ea, ina te o ma o ia te tātou ma wha asino mai le mea moni. Ina I tau sanga la o mawai. Na o whaia ai sa o research mo su e o ai Yesu. Waru su e o mawhai upe wha tau ia Yesu. Telo nisia o ngai e tātou te wha alongo I nei peo. O spiritual warfare, ile amatanga o mei nei. Ile ungi mea whaka o warusu e su ngai keimi le o nai mea ngoko ngofo ai for years. O ka ngofo mawhaiaka research ma su e. Pa o fia sa o lava le mea moni. No olu su e po ai Yesu, a wai le ti Apollo, a wai. O lea lau fatu a whaasolo atu teimi nei, but some of those things on I mea na. So during that time, na over ai, o le ke le o le wha le tonu. Le iai ile telo wha le winga o tuspa ia. So, o le wha le winga I tonu o tuspa ia, o te iloa fo I wautou iloa. O le tasi lea o recommended translation o loo whai maile to a tele o e afoi. E o e afoi, e su e ai. O le to a tele o tangata I le teimile nei, a whai tau le King James Version, whai mai whaingataa. O no lola ia will recommend a Bible school ma to tele le NIV, the New International Version. For mai e o e fai taule na e fai ngofie. This is the most simple translation. A lela o fai tu la fiafi nei. This is the most worst translation ever. I to tonu lea. I le tele o translation o tu spaia. O le translation pito I sili lea. Ona te lelo na faa le tonu. Ma te le tele errors lai to tonu. And yet, o le recommend le to tele, fa mai fa ngofie. To tele I fa alongo ia te au Bible study o malava, o tano quote mai le New International Version. Ke fiu su ese Bible study tu atu, no o fa yatu ai. Fa mai le NIV e fa pen, no, I never read this translation. O le aso ana o iloa I le afoi, le ato le translation ne, o le aso fo nana o le to if you fight ai. O te fight o uma isi translation, apart from this one. Le la tato wo evatu. Kevin, I say ale me Wi-Fi because this is a really big statement. La tanga vatu mua se fa vai fa pe ai o te I fai le. Ai le ianu loa tato mata upu I le translation ne. Le la point out inga nisio me o te le agree ai. I le translation ne. Peo no fai ato le mea mua lava. Si tato va ai mo tono tato loto I fali. Ai tato te le yo atu I tua. Tato va ai mua. Po o sao materials ia tato te whaonga ina. Amen. Is that good?
Tātou siaki mo tātou materials, po o le lei ia tātou awaonga, ia po o le lei fo le tusi le tātou se whaitawina. But I don't recommend this translation. O le mea mua, I to tonu ole ofu whaaleanganga. Amen. Tātou atu mua, o ia, I to tonu ole ofu tau whaaleanganga atoa. All the other parts of the armor, they are all offensive. O vaenga e pui ai oi. Amen. E pui lo mafau falo uru le pulo le Olataga, o lo fata, o lau tali pupuni, o mea umalava, e o lo suru ngā titi, o se e vai, o mea pui ina lo tino. Tasi ale mea e tea, only one defensive, tasi ale mea te tau ina ile taua olea, ole pelu, ole sword of the spirit. Right? Let's put it this way. A whaila o le ti Apollo le la asau e tau maoi. O le ale me mua sau le ti Apollo e ave ese maoi e useless ai oi. Right? Tasi ale me sau le ti Apollo e ave ese. E sau e ave ese le pelu ona e paua leo le mea a fi ai oi o le pelu ale anganga. O le paua leo le mea a fi le ti Apollo. The truth o le pelu ale anganga. Sau fo ila e wha se the truth. Watu se wha te ta inga. I to tonu ole. Isi a mani, pule angal ta maloi no ia Hitler. Ia Hitler, ile te mina tū lai mai Hitler isi lona malosi. Na whai ai e Hitler le tū la fono I to tonu o si a mani. Ina ia hao uma maimo meo whana ma meo a upenga. Na mua whai le tū la fono, aua nei to iaise a upenga, e se tangata iutaia anyone. Hao uma mai a upenga. Ina ua lona au mai a upenga. Ave lo mar whaatonunga ta māloa lea. Whailes tū la fono. Lena ave malana whaatonunga. E whasi o te tangata iutaia. Wa le o toe ma whaila e tangata ona toe fight back. Ono ese asea. Ono o la ua wa le aima se whana. O la ua ave ese umaha. Mo meo a upenga sa ya la tau o whana o naifi o mea sa te tauna tauai. Wa whaile tū la fono mua. Ave ese. E le o iloa la e tangata. Le mafua anga nā leina whaile tū la fono Hitler. O le tū la fono na whai, la e wha apetangata is for the safety, but no. O la i eile mea la e wha whau mai tua ele ti Apollo. La e eile mea la wha whau mai tua Hitler, na umalona remove weapons, wha to a oso whai lo le ti Apollo. Foi oso whai lo Hitler, wha si oti tangata. Wa le o toe ma whai le tangata, o na toe fight back. Right? Asea, o no la wa useless, wa le ese power. Let me tell you something, tutusa lea mana mea lai tupu I Samoa. Whatever laws lai whai Samoa, it's all in ia ave ese mai le pule mai tangata. That's how the devil works. Yeah. Mea fo ina le whai ai tonu atunu oma le lalolangi. That's how the devil works. O le whai ele ti Apollo lea tu la fono ina ia disarm uma kirisiano. Disarm uma tangata. One day, e whaalia I lora ti Apollo, o nā, whekangofi kurola ia, wale eise me whetangofi e te can't fight back. Whaapena fo ina le sauara ti Apollo, wa o lava I le tuspa ia. Wa whaasese le ti Apollo le tuspa ia. Some of the scriptures being removed, ai ole a o pointing atunga, e ini so whai upa le tuspa ia. Le mea la ino ole agree le translation le, ma le telo isi translation, but this is the worst in my own opinion. Fa'a leo kele le mea ngā Kevin's opinion. Te o fa'a pia se si o whai mai eile atua no. O la ua ia sa I linga le nei, e le au fia aile, a whai o nai tau te whao ngā ina le new translation, yet that's up to you. O la u lea ia, aua ia aua ia, o te le whao ngā ina, because one day I was being deceived. Eile mena wha sei na ia, ulela tātou tano ai. E to tonu le tusi lea, NIV, I think it's more than 70 or 17 or more scripture has been removed. Wa ave ese mai to tonu lea. O le tusi lea le NIV. E lua la translation. Aua ne e whai tauina pe a e tadiaina la whautuanga. The NIV, ma le Jehovah Witness Bible. Those two Bible, the worst and the most dangerous Bible ever, e to tonu lea, o mea kau doctrine. So Jehovah Witness Bible and the NIV. Kilo menga gaming e whapea. You say Jehovah Witness? Yes, Jehovah Witness Bible. Le la tatou o tu I e tatou te whai tau. Smile
Amen. Kiwe oi whapio nei te Jehovah Witness. Why don't you wait te umanga whai o ngā whaalilo so opinion? Amen. Right? But si whamakala ku pēa la u. Si whalongolongo pēa, ma eva ai pēsa o tala leo tano tuai. Ai le ta tonwai. That's up to you. Amen. Mo I la tau o leo tano au ia tu, ina ia sefe fo ilo ia ola whale anganga. I give you a warning. I te tono tu si lea. These are some of the scripture leo ia tonu I. Tono re Mātaio. Mātaio o lona mata upus furufitu. This is a NIV, na tu te whaai mai lunga le NIV translation. E le o yeise foi upo luas fulu matasi. Ne o tō vai tau mai, uma lor foi upo luas e fulu. Right? Misi loa, leise foi upo lua tasi. Ai mei foi upo lua. So, I to tono foi upo lua tasi le na, o na ele foi upo whaapea, a uana o le tatalo ma le ana pongi o e se ai mea whaapea. Utau I loa, that's one of the most important scripture I le tatu savalinga whale anganga. Pea no whai atu. From my own opinion, pau leo le mea sauriti Apollo ave ese, e disarm le tangata Kirisiano, ina ia aua nei mawhaina fights back. Tasi ale mea mwhaiona ea, ona e whaato ilalo ina le ti Apollo, o le upu le atua. And yet, o lea fo ua remove le ti Apollo, e le translation lea, le foi upu lea, le foi upu lua tasi, foi mai, awana o le tatalo ma le ana pongi e o e se ai mea whaapena. E leo whaataua ina I tutono le NIV le mea ta o le ana pongi. This is the most powerful thing mo tātou tangata Kirisiano o le mana o le atua ma le ana pongi o le tele yo vaenga tātou te a. E le fia te Apollo pe ana pongi. No, he doesn't like it. Langa ea, e to I lalo ina ia. Now it's being removed from here. One of the most powerful scripture. Le au mai I, a saura tangata e fia I, e ngake le maua le mea, e pei e le eise mana o langa, e pei o se whaangongo le mea le whaikau. Ono le misi le foi upu pito I siri ona tāhua tono tu spaia. One of the most important verse, I le taua whaale anganga, o le ana pongi ma le tatalo, e te le maua foi upu le tono Jehovah Witness Bible. So, ia pulea lau kala pe kere fie I la ukalanga ia ai whaali whailua kupea. E ala, survalu, wha upa sumatasi. Amen. Whamar wha upa sumatasi. A wā ua saule ata li o le tangata e whaaola I le na le iloa. Whai upule na o le mātai o lea e sfurwalu wha upa sumatasi. Whamai a wā ua saule ata li o le tangata e whaaola I le na le iloa. E te le maua tutono le NIV. Uma lor whai upu e se fulu, ne te whaitau mai I, me I lor whai upu a sfulu lua, ai le se whai upu sfumatasi. E te maua uma la I tutonu, lea lava sau paipo NIV na te iai, e te le maua ai, e te oso e le o maua fo te lo isi translation. O le tele la o isi vaenga e afa whai upu. O le tele I o isi vaenga e afa whai upu. O le isi whai upu e le maua tono le o I. Tono tu se mareko. Lono mata upu e eiva. Whai upu e whawha. Ia lau tanga whaitau o tu whai upu. E kanga o e whika purear ka aua. Ne utu wa ai mai e I. E umalol whai upu whātoru. Misi le whawha. Ai oso le whārima. Right? E te le maua tutono le NIV, le whai upu whawha, e te le maua I fo whai upu whaono. Right? I tutono o le, na ave le wha mamafa Yesu I, o ala whai upu whawha I ma le whaono, whai upu whawha ma le whaono, o lai tala noa ai, whawha ma le whaono. Whai mai, o iai, o lai tala noa I se oli, o iai, foi. Ia ilo, e le mamate o lato wilo, e le tine ia fo le afi. O iai, e le mamate o lato wilo, e le tine ia fo le afi. O le repeating o le fo upu lea, o le ave ese mai totonu o lea, o le NIV. Fa apea fo I le Jehovah Witness Bible. Ia mare te lo isi translation.
O ila, o lesi whai upu le te le mo tono tuspa ia lea. I was really disappointed in o wau le mo whai upu lea. I tono tusia ngā luenga. O lona mata upu e vadu. Le tala noa ai ia Filipi, remember when Philip le na alue ile eunuka. Ma alue tala ia ile tala le ile eunuka fo le na o le lana na o loa ina ua ave le tala le e Filipi le eunuka la la faa. La papatiso. Ai o mai ele o mawar foi upu le fai tala Filipi fa mai ua fai atu ua fai atu Filipo. A fai ua e tali tonu ma le loto a toa, e mawhai ai lava, ua tali mai o ia, ua whaapea mai, o te tali tonu o Yesu Keriso, o le alo o le atua ia. Paua leo, one of the most clear reference i to tonu o le tuspa ia about the gospel. I to tonu o onga, this is one of the most important scripture. I say, if you believe in your heart, ona confess lo la il tama lo lea, foi mai, o te tali tonu o Yesu Keriso o le alo o le atua. Is that part of your confession? Le foi mai e tali tonu o i o le alo o le atua. E tatauna e fa atua iai. O lea lana, this is the only reference on to spot i o lana au mai ai, lona fa atinonga. I were being removed from NIV, even the Jehovah Witness Bible. E te le moa ia la kanga la watu te lo foi upu e te le moa tonu tu si lana te le foi upu, but I just only point out the most important for le te minei ma tai os fur fitu foi upu lua tasi e leise mea ma tai os fur vadu foi upu suma tasi e leise mea ma tai o lus fur lua foi upu fa leise mea ma tai o lua toru foi upu su fa leise mea ma tai o fitu foi upu suma leono leise mea ma tai o Mark 7 verse 16, Mark 9:44, Mark 9:46, Mark 11:26, Mark 15:28, right? Te lei o le twist ma le se o le fa le win o le Mark 16 9-20. Yeah, go read it yourself or different translation and then you know what I mean. Luke 17:36, right? Luke 22:44. For upu umaya o lai it's being removed. Luke 22:43, Luke 23:17, John 5:4, John 7:53, also male 8 and 11 is being removed. Acts tusianga luenga valu lua torufitu, tusianga luenga sfuma le lima foi upa tolu sfuma fa, ngaluenga lua sfuma fa foi upa fitu. Ngaluenga e lusfu iva foi upu e lua valu, lua iva. E sere kele nga foi upu will remove me tono tuspa ia. Romans 16 verse 24 has been removed. 1 John 5 verse 7. Tato atu nan 1 John 5 le na. Mua le Ioane, o lona mata upu e lima, right? Foi upu e fitu. Te lor foi upu lea. Paua leo foi upo tono tuspa ia e te mauai, o le atua le tamā le alo malanganga pa ia e tasi. This is the only verse tono le Bible e prove ai e tasi le atua. Le atua le tamā, le atua le alo le nganga pa ia ea. Tolu tasi pa ia. This is the only verse from the whole Bible. E ei isi vaenga, a laea, e pi e te moa mai pe atu fa tasi, but this is the only verse e tasi. E o lai tu fa tasi umai lato. Ai tatu vai le fa liuinga foi mai fai upu lea a wae to atolu o e moli mau i le langi o le tamā ma le lokou a toa malanganga pa ia o i latou nei foi e to atolu e to atasi lava ia. Amen. La e matu paule foi upu le fai atu i to tono tuspa ia atoa tasi le verse tu fa atasi umai. Ai foi mai le NIV tatu watu la le NIV sui le NIV le ia le translation there. NIV for upu fitu. For mai for upu fitu. For there are three that testify. Ngaka inga for mai lola ia the spirit, the water and the blood. Lawa me for upu lona valu. A fai taula tangata ia oa onga. It's not talking about the Trinity. If a pialato o lai tala no the spirit, water and blood. And yet, Lawa remove God the Father, God the Son, God the Holy Spirit is the only reference. O lai prove ai, le meta o tolu taspa ia. O le mafua anga foi na, le tali tonu ele Jehovah Witness, le tolu taspa ia.
because it's not in their Bible. Mea foi le nai ala ina le talitonu o Yesu le alo le atua, because it's not in their Bible. So these are the doctrine po o onga o le faase se ina le to'atele, because even translation o lawa sui. Right? Te mine lo fa mai le si kangaka keve lo fia poko ia. Ia le atua, amen. Na sanga fai aka ika. Ele tuspa ia Samoa. Ele tuspa ia Faloma. I want you to understand, I never quote this version too. E lua tātou translation. Tasi ale tusi o te quotinga, na ole SOV, po ole ngana Samoa Fa'aloma, vo ilili. The Romans, pauna al whaaliwinga o te whaongahina. Ai o te le whaongahina, le si whaaliwina lea, isi whaaliwina I lalo mai I. Because o le tele fo o verse here no fai atu nei o nai misi. O le misi to tonu o lea. O le whaaliwina lea. Ai o le whaaliwina lea. Whaaliwina lea le numera. Whaaliwina wha numera. The Catholic translation. O lea lai misi le tele o verses here. And this is one of the reasons why ala yono o le quotinga. Because a fai ai le o atoa. A fai fo o le le o I o te ala ino whatawaina, you go do your own research. Alu o fai la wia sa ilinga. Ona before you voice any opinion, I po se si me te fia whaalia. Tango la o fai la wia research. O le fai upula le na, le na utala noa tuana nei nala, ina matua I o ule koe fia kango e translation, ni ana uta uana nei. O le fai upu lea, ina ua usua ina ia Yesu. One day nga whaila research who is Jesus. Ho tango su maya. O le ale taido o ai Yesu. O mea lava whaatatau ia Yesu, the great I am, whaasolo o mamai. Sa ua lau sa ilinga was really blessed. Te alu la whai, su translation. Le ale whamatala ino Yesu. And I found something really interesting. O I lola, no le ko ingalesia I loa easy translation. I te tonu le tusi lea, I le translation nea le. Tatu o le NIV. NIV translation. I te tonu le tusi a whaalinga. O rona mta upe lua. Amen. Sa o whaitau ai, I was really blessed o to see lalo le vaenga lea. Foi mai fai upe sfulma leono, foi mai. I, Jesus, have sent my angels to give you this testimony for the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright morning star. Right? Foi mai le tala ale whaaliwinga lea. O Yesu, o lona title, he is the morning star. Right? O ia o lea, o le morning star. Nga le whasa mo le morning star le nei. Foi mai o ia o le whetu au pupula. Isi uma translation, o la lava whai mai Jesus, he is the morning star. O ia o le whetu au pupula, o le isi lea o na title. Right? O ia o le morning star. O kang lo le akusi lalo, o Yesu, o ia o le morning star. Ina le aso nga whai, la ua umane la u. O umala u study ya Yesu, fo lele. O mafo fau whapea. Tau fo ina ulora ti Apollo, o haile ti Apollo. O whea sau ai. O aona naturu, I need to know him. Se ia uloa, po le alo na naturu, o kang lola ia whai fo le alo study. Because o tuspa ia le NIV, na whai mai le stangata tia, this is the most simple scripture tauna e whai tauina. So mea langa ngok whaapea se kiala. Ai tia o latu i tua e whai tau, le tusi, e wha tau le ti Apollo, le tusi Isaia. Isaia lo na mata upu, es fulmar wha. Ai a mata tu la o whai tau o whai tau le ti Apollo. Ai whai mai tala ale afo. Ai whai ups fulmar luanga e whaakau ki Apollo, whai mai. How you have fallen from heaven, morning star. O ila, na matue o confuse ia. Ono le foi mai o le title Yesu o le morning star, a le foi o mai I o le title for ti Apollo le morning star. O whapea, o lona winga
e tu sala le ti Apollo mai Yesu. Are they both morning star? But I thought the title for the Apollo was ila. I was really, getting to the point for lele wa matuai, and then not to confused how, I don't know, istangata they read through. Ora to pele popole for me as someone for lele o ke kango analyze mo tilo I upu ma wingo upu. This just mean a lot to me. Over ai, it's like so lele hai it can't be. E fo linga mai o lenga kongi fa fo malilangi Yesu. Pe a fai o tairo o Yesu o lea. O le morning star. Even unless au ifa me o tairo ti Apollo le morning star. O ila no le fia I Lord translation nea. O alu su Eloise translation. And I just found out ele ai e se le tairo ti Apollo isi fa liwinga. So o isi fa liwinga fallen from heaven o Lucifer, son of the morning. O le title o le ti Apollo o le son of the morning. He's not a morning star. O lona title o Lucifer, son of the morning. O le whaaliliu e le isi tu salai to tonu o le whaaliliu wina a le NIV. E pei o Yesu le sa kongi whafumalilangi. Ono o Yesu o lona title, he's a morning star. O le title o le ale ti Apollo o le son of the morning. O wala Yesu e umalunga na winga o lona title o le son of the morning. He is not a morning star. O I loa la no over ai o le kele for me, as I say, personal opinion. Te le o fai atu lai ke muri pe ke usika I le mero ke fai kuai para I believe personally lo ui ia tatonunga o le tasi le o vaenga wa mafua ina le to yeise mana I tangata ke usiano. I say lo no o le tuspa ia lai fai tau wa fa se le ti Apollo. Ele o atoa, it's not the truth. It's being half quote. O isi foi upo tuspa ia will remove. O isi vaenga ele o sa olo na whaarewina. This is why alai ona. Mo tato, o le lot of time o te whaongaina le King James Version. So these are the only version I use. Ai o te le o whai atu e atoa so na whaaliwinga. Ai o te fia lava ui o te alu e whaonga. I also use some of the concordance. Pero tova ai mai lunga I lot of books materials o te tango whaonga, some of other materials o te alu sue. I only want to do my own research, just for my own sake. E whai a uia sa ilinga ka ikaia. Pe la unga ska ngaka makaukia. I'm not saying wha peo te whaalea o ngā ina le NIV, pe te whai atu e au to te whaalea o ngā ina. Ai o te le o whai atu foi, o le ti Apollo na tu sia le NIV, no. O te iloa a tonu e le o intentionally whai e tangata ia pe whaasiel tu spa ia, pa o le la tau ia whaaliwinga. And I will put it this way, o le te le o lau whaitau le NIV, it's not so much of a translation, it's more of a interpretation. E pei o lau to interpret le tangata le whaitau, it's like o lana ia interpretation. Le o to interpret le whai upu. But it's not a translation or translate sa o mai ilona, ile mea sa o na au mai ele tu spa ia po o le original. E le o atoa for the King James Version, maisi version. Mele nai tau, wale tātou woi, nā tō lo su al tu spa ia, mamaenga, e tau ia, some of the research e tauna e whai e te alu e, su e. Ia ono tātou taimi, amen. Ai vi ia le atua, but now, o leoa, whatever ai mai, some of the things e mafu ai, ono o le recommendinga ia pe o te le whaongaina fo isi foi upo o lea fo isi translation. Ono lona mafuanga le nā, but these are the only versions te whaongaina e au ia for my own research. Ma ui sa iri ilinga, a ufia malama o te whaongaina le King James Version, o te whaongaina le New King James Version. To e breakdown fo lele o ngai e manga ia le ngangu o le afoi. Ka ke malama le King James Version o lea, le afo, le New King James. O ngai ka ke le o koe malama le tau, di, do. Ia, e mapewa o kalau nguku saith the Lord. Mwaenga na, tu sala e afoi, o te whaongaina ila le New King James, ina ia whaingofie. Ia hau ia na o laka ingidisi e, la lave, la whaonga ia kakatun na ingidisi. Ai, tu sala, ia o le whaaliwinga sa moa la o te whaongaina le, tu spa ia whaaloma. E pe o nānai atoa uma ana foi upu.
o leisi vaenga o te Amplified version, leisi translation o te whaongaina, the Passion Translation, e le iei sona whaawinga ina le fo i vaenga tuai, na o le vaenga whengainga fau, lai le teimi le nei, au te fia ei. E ala la no whai, o te alu au mai some of the time o te whai tātou o onga peona tō sila fia, I use a lot of other translation, o te manao to find the whole truth. Te manao su e mai po fele mea lai e le o ato atoa la, ai wha moe le ngango le atua, e tala no atu ia te oi, ma wha malama atu oi, amen, ma ta tala atu oi, ia ma wha ilo atu le mana o le, o le upu le atua ia te oi, so, o le mea la nai, e se le tā ua e ao, ona e, ma ai foi oi ia mai tango tilo, le tā ua o le mea le o lowi loa, po le ale mea moni, pe no whai atu, sau le ti polo e sau e wha se sele le tangata lotu, I'll put it this way. Ma sai no whaonga ina le wha te inga wha pia. E tango e wha o nā le tai whau. O le ale me te whaia. E te alu au mai le mea ai e fia le tai whau e ai. Ona e tu ua le iei o le mea wha o nā ona ave le tai whau. Ona sau le o le tai whau ai lea. Sau ai le meat lena e tango tu iai. Ia le mea ona o ngā ila e le oilua le tai whau. O le mea ona na. Wha pe nā fo ila le ti apolo. Excuse me. Sau le ti apolo e wha se le tangata lotu. Tangata kerisiano. E sau wha o ngā le tuspa ia. Wha o ngā le upu. O le me fia i le tangata lotu. E fia i le tangata e ovi. Vi ima lai fia o ina le upu. Sau lo wha se le o onga tuu iei le wha se. Wha poisen le doctrine. O na luatu le tangata e fia le upu. A luatu a ailea. Tau mawhai le upu e au noa malona i loa. O laua poison. Po o laua wha se ina. It's a half truth. O tō wa ai wa telo scripture is being removed. Wa afa foi upu au mai le telo translation. E le o atoa le truth. And it's so dangerous. So poison. That's my own opinion. E whainga tāla ona e absolute ia pe ete tū mau le upu. Pe a whai e o lau tuspa ia na te whai tau. E le o shua le tuspa ia. Wa ia isi translation te nore te imina na whamata le tuspa ia. Yo tō wofa he e li mai tangata malolo ma vaenga uma lavana. Whai mai le tala ale NIV. It's not, like tusi lalo o lalo tuspa ia ale NIV. Whai mai, it's not in the original manuscript. Foi mai ele o iai le fasi vai mea le lafoi. Le fasi pātana i totonu o le original. Which is a lie. O le mepe o le lafoi. O le pepelo le nā. Ia ui o te le tonu ai. O le mea le nā wala i ona foi mai fai tau turo tangata le footnote nā. A matalona le tonu e whae e lima ase ha. Le anga lafo e ma salo lalo le pito i lalo. Pe sao pe le sao. O le mea na wa ave ina e tangata le tuspa ia. A tala no atu le upu. Ai whai mai, mako kere kari kongu no. It's not really, they're not really take it serious. I say because ona walatu ave ina, ona o tuspa ia. E whai mai la nisi o lawa update le tuspa ia. No. No one can update the Bible. The Bible is the one whole truth. You can't update the Bible. Or tu mau ar tuspa ia. Amen. E tu mau the truth, but I also ask you to do your research. Whaalongo ia ma, ta ia oile nganga o le tua whaamoe lo na nganga. Ia au fo te whaamoe te le fo I Bible study a Kevin. Halu oi whailo Bible study. Amen. Ta talo oile atua ina ia mawhai ona avatue. E le atua whaamalamalama ia te oi. A o la unga atu Kevin. A lai tala noa le nganga o le atua and show you the truth. Amen. Fa manuia le tua ia te o tō tātou ploka lamer na nea fiafi a ona e misia le sa a tonu o toi wa le tātou Facebook o le a tātou toi fo ia I loa la I loa le tātou Facebook ia ma o ina loa la ia le a tala noa loa o ina ia your imagination. Amen, because it's so powerful. Tātou tanoa I leo sa. Ai mora te minei o Kevin Uluiwara nei. La tātou te talo. Whai uru tātou bloka lai. Me whaaftaita mai. Le nei mata upu nei a fiafi a oa o ma oa I whaatoni a te I mātou. Awana I whaaseina I mātou e le o le anga mariti a Apollo. I le tele o a onga. Ia ai mei se fōita mā o le upu. I nei ma whaiona o ina I mātou. I o mātou langona mo mātou I loa. Lau fina ngalo. Awana I whaaseina I mātou e le o le anga. Tau ma whai e ngā oi le upu. Ma whaase
se o onga e o lava fo i tusi pa ia ma faali liwinga ua se le o le anga tama ina ia awani o matou mo le manuia mai la o fiu te talo ia te oi te tala mata o lau whanau te tala mata o matou wanganga i o matou i loa oi ma lou fina ngalo fa manuia oi tama de nei fiafi fa fo i de vi inga ia te oi ono suafo o Yesu Keriso o le mavala awa tuai nei. Amene ma amene ma amene. Hallelujah. E o tātou mata upu nā nea fiafi Samoa e to e au o na whamalosi lau sa valinga ia me se fo ila o ino le upu le atua ina ia mawhai o no tātou malama ia matau fi maula na upu au ni whaase ina i tātou. Mo te minei, ke menu luiva nei tātou whailoa i le aso sa asau nei i le tula e lua tātou plokalame o no Yesu tātou toi whailoa i whaasoi fuaia.